Bana ba mwena kasai a machine ya kukatanga taila ibuni bwa bantu haturi mu avenue de l'université ba manya kumbuka kuma mayemo batangila mbakwa dyang hasante hasante dinsambo adina ngwanyi mulo hanglo a ekelesi wa mishonya mona bunyi bwa bantu bu tungu dimbo bela mu machine beli ba mbula batuntu muna bela kuloko mona ibantu bali ba katanga bunyi bumbuka kasai tuto amani kwetu ngufa ni wo mbatunyoka tangilai Monayi bunyi bwa bantu we ni 50,000 francs uya ku Katanga. Regardez. Tangila bunyi bwa bantu badi ba Katanga, regardez s'il vous plaît. Machine ya jabi mo ba bantu ba haya mamomu. Ngambi ni cheni commentaire ya kwenza to kwetu ngufu. Tangila inga yena. Bantu mba bunyi mona bunyi bwa bantu badi ba Katanga. Tangila. Indushi la chef de parking numva ngongunyi mwekala mu mwela. Muji mwanda mwana kuungongo aina kumukalenga mishe kamunga chino mboito au kalenga journalist itesha ko inji kamunga mishe wachilio kulompa kamunga mishe tulimu parking wa sante Lubumbashi machine ya diani kulubumbashi machine ya diani kulubumbashi akafikisha bantu kulubumbashi kokuli problème to usho mani machine ya diani adianza transport mwabyo machine tulini machine ka baka dia biji chikwa budini kijika jiji mumone jika jiji chikwa budini kwa ya jwala difficulté ka ino nyinayi mwabyo kwa kwatanga difficulté ya kumpali tulinaji njani ba client badi bafuta magote client ya mufuta magote umwele mubwele mu biro byeto ujishinga nino machine amwambula mujitu kujumwelaji yeye ngaenda kamufikisha kuri Lubumbashi kabini patience wani chauffeur ugende ni logique lwani bayeta bantu babu bayeta bantu baboni bwani bafika bwa kushusha maformalite usanjile to akaba tunana machine ngambanye memenye mufila makutabana lwanje manye nambele bashirishi kibenzechi machine mwali balambulo muntu fila kuma mubele mubiro tulikuwa kwambula bantu kaba bungu dibete kaba ko 34 personnes utu nende bwa ko respecter mesures barrières machine ya jambula muntu mushinga kai machine ya jambula muntu 55,000 francs kwa kufikisha muntu mumwabo jibu adienza matwa munje wa mushiwe muntu adienza 3 jours 4 jours wa woka iniskala ya muntu mais njile ya nshito ni ma difficulté kare ba ngambile bwa ku bantu ba balwa basomba balala babika balala bajuka ka kuyi machine to daya tutamba na tudini machine ka ba ko musomba ka ba ka dangelke ni ku machine ya lokho mwabyo wa kwambula mibije mwabona ka jambula makwa ba jalo ka dijilo la ka ba katunda katitwabona mushika tutuni difficulté ya kukengela machine wa bantu balala to bobo balala mbune kwa mbune tutuke bantu bakumba na effectif wa 30 personnes wal bantu bakala na 3 personnes mais katuma ku permettre ba ni machine ya Katanga 3 personnes to ni tudini nzubu wanza ndije kise mutu yeshwani bantu balala bantu baluma balala mu bantu bakaje balala mu wangari mu kwa quelque part bwani sécurité wa bantu ikele bimbo tu bien organisé moni bantu ba ya presque tous les jours tous les jours quand tu as des difficultés ka bakato au maximum bantu mo la ba ya banga par jour ba banga ta machine wa tout makaba 30 personnes 25 personnes ndangu tu bo ko au-delà mais on respecte les mesures barrières ya masama ni mgachi mwa bantu merci beaucoup Bada
But man, I do the bana,